Znači, bolje da 10 minuta šta skužim, onda idem dalje. A ne razumijem nešto, pitam AI, istražujem na internetu, ali to oduzme previše vremena. Da li ti to oduzme previše vremena jer onda kreneš u neku spiralu, pa zanima me i ovo, pa ovo, ili jednostavno ti treba puno vremena da nađeš odgovor na internetu? Šta je od toga? Kužim. Ok. A, znači, zapravo ovo što sam pitao nekako je malo jedno, malo drugo kod tebe. Jedno je da treba vremena da nađeš kvalitetan odgovor, a drugo je nekad se malo i zadubiš u tu temu, pa možda odeš i dublje nego što treba. Je li to pošteno da sam skužio kako treba? Ok. Prvo za korištenje znači umjetne inteligencije kad pitaš neko pitanje, ne znam jesi to do sad radila, i sad ne znam ili imaš ovi plaćeni subskripcije i to malo daju bolje rezultate, imaju malo jače modele, ovi besplatni malo slabiji, ali sve su bolji i bolji i dobri su, a haluciniraju, dakle daju kriva rješenja. Možeš pitati da ti olakša ovo jer si rekla, on mi da odgovor, onda ja tražim na stranicama i provjeravam taj odgovor, ali je odgovor raštrkan nije u jednoj rečenici, nego moram proći možda više stranica i više dijelova tih stranica. Rješenje je da odmah pitaš AI, da ti da izvor i da ti točno reče gdje ćeš na toj stranici naći to što on kaže ili potvrdu onoga što on kaže. To ti može dosta skratiti vrijeme, jer onda ako otvoriš tu stranicu i vidiš da piše nešto totalno deseto, ok, sad ću malo više istražiti. Ako otvoriš stranicu, vidiš da to potvrđuje i naravno stranica je legitimna, nije neka www.blesavečinjenice.com, ok, onda znaš da si na pravom putu. Znači, to će ti malo ubrzati situaciju. I druga stvar, kad god kreneš raditi tako nešto što znaš da je bitno, ne radiš sad nešto, idem provjeravati Face ili nešto, ili ko više provjerava Face, ali dobro, ali upališ si, to jest ideš nešto raditi, što znaš da te može odvući i duže nego što stvarno trebaš vremena, stavi si tajmer ili štopericu. Znači, kaži, ok, imam 5 minuta ili 10 minuta da sad ovo istražim, sve dulje od toga, ja hoću malo dublje imati tu razumijevanje i naučiti, ali nema mi povrat na investiciju mog vremena. Znači, bolje da 10 minuta šta skužim, onda idem dalje. Tako da čisto taj mali alarm, podsjetnik, tajmer ili nešto, može ti tu dobro pomoći. Daj mi reci, jel misliš da ti to može pomoći, imaš li kakvo pitanje vezano za to?